Tungkar tidak kayak kang tim tu sih tu kayak kang tim putih elam tu itu orang putih ke plan diki tu itu bukan masih los long pen tum lah hacah ke kanan kok lah isi kalau di rumah kayak non si itu angden orang putih angden lah itu kalau di tum ke kroy ateng atau mo tu ni pen tu itu kalau di tum hakko lukhi lu me thế lòng bằng đèn cô bằng hệ chúng tôi ăn số một ăn thì chỗ một chi này là ăn hay chỗ hãy sợ là chi này là này thành PRO bên đây bằng bên này còn điều nói được chỗ PC cái rèn mà xong chúng ta thành PRO bên đây cái chỗ PC cái rèn thì chúng ta bị nó bisa mà cái coi đó là cái thì cái xong sẽ là thành P thành tăng cái chính duy hơn bằng cái RO cái đó sẽ là sẽ thành P có ao ăn cái lọ ini lah sih setting lah hai aku gitu bersih cepat lah song sih kalau itu apa orang itu masih lah so nang tengok long pen nang jen so sih song sare cho asopi lah kaki dalam sih kalau itu telong kalau wang loh si kaki kilometer nggak itu wang loh ini tak telong bakal telong wang loh sih itu kicau nahin tapi lah kilometer itu long lo ansi cho long lo yung long lo si lang sai kan mang sola kaki lo itu luk lo kaki kaki tum sai chu kilo thang rit kilang namanya cenglok itu cikro lo son pen porsi arkoy yang itu sok keciroy arkoy sok roy so thang so bit kilang pen sai tiki pen sok tiki lo sok the melo sok long lo si pen arkoy bang itu sok keciroy jentim pen nak heman puluhan kecewa hasil lagi itu kilometer karco lo hem kecewan lo aminu sampai anso se nang pitu nang po aminu ko dia lagi tungkar di tunggal lah klem pakat itu kroy do cu ong yang le coba itu ni lah aminu situ so tunggu kilometer karco dah itu hem kecewan oke so aminu dah se padunang po lalu masih lah sok kroy ikan sudah puluh dan haja ikan sudah puluh masih so haja ikan mang itu malah orang pun tidak dulu itu pelangki bang mau itu mah ikan hut itu malah ketek. Ini itu masih tumbuhan kok, borong ketek, putih ketek. Hak pakai klaim itu son malah itu malah along tidak cuhan pun pendaftaran sudah cuhan di. Maksudnya aku nanti tabang tunang kok, itu kita anak borong. Itu ada pipi ada alun yang punai mah, borong kim alun ada alun punai pun tak do. Silahan sampai langsung bangke coblin dopo. Itu maksud bang tulang bang lu saya, bang nang pun itu dan nanti dulu. Masih lah hello masih itu karya hello dah lagi si national festival lo masih tunda hokpol tunda sekarang so itu tadi jangan so tenta kayak festival lo karya no hok le no lah bang itu kayak festival sesuatu yang masih itu muncul dia yang masih atau government ada itu council tenta holiday nang people lo krep di krep ho arko itu masih lah government lo akhirnya do coba ngecok cek lun lah so ateng pen acara kanan ji si dum aku ditamkan nang kampung loh ta ko anak kebaja thang pen dum ke kang lo mai dum thek lo de lo angbong aprang pinang ka long bong aku duduk plim nang dak si pining pen aku su se along pin itu mah khawatir lo berapa kali hai dum cipin khap lo so lo kurang asar tu pen kabirong asar mai dan mono sore yang murah tu asong dum pen ta cing wai lo dan kalau yang orang sarmai itu mulai cewai lo, itu cewai ada lama sih mana tuh kalau soal paklang masih ini maka khawatir ke kanan po, undang teh orang asar ahempin ke kanan po, ini nggak kita memuning kan mengisik pon kanan po, sudah soal ke kam bagai itu asong tim, itu kan bilang asong dah doa, asong tim tuh kadang cirap tuh nang po karbi, maju tang, masih tuh tak apa perang banyak pan, sekiranya dia ada long, pon punya pan sih langsung saya kan itu ini kan, sekiranya tangguh pan bilang ponan puluh,
sila so akikan esek mangke krip iba ceng po irui angke kanan po kalau solong mande ni ke klem dong pacok lini pada la suki kanye tuntani hang ke tekan ni lo adon yongyun bertekan deh karena itu asong benda lo kampung sila kan ahul adon kita mela purudo sok kecubilin purudo sangi sang do la solong ke melur bantano kecar dom lo sudah itu pada konang po kilometer karjo lalu bitang asong hem tu nolong ni tung ka bitang asong tirpia mai la pen karbi rong asarame la pen karbi ang long rong asarame la pen karbi ang long sol kare kamura association ame la pen karbi film society asong pen ni tung pinida isa sa hem long chingrum si ni tung pen chingwai lam the rat ahong jai long ipan le je pan pinina tung pan ang chupalo asi perang ke abutung channel 3 ke ba tung ana pan na pa ke ro pilo tung na tung pan channel ke chohang te pen le pen ni tung lam the na tung ni tung pa chini sina tung so lam the rat tingo paklang di pangdak ji pasi tung so me na chohang pon asi da so me atau ke hang lam the kapel lam se kale non ke bang ji atwa ji klo grip lipen itung kado bela chini lo arkoya ji klo ni pudang te itung hacha ke kan aroi nasi itung karbeng komas council nas tame hacha kan aroi farman ninian itu pan holiday nang pilo nasi pili tung do be chingwai lo bangsa holiday ta nang pilo la pe tung la khaya jutang arbi hacha ke kan so ke kan bang solang do arat same itung imithang jutang bangsa hacha ke kan jia pan la pen hacha ke kan aroi itung ke klem dam imithang don rap ke chemuri kan chenglok itung sok sang aminu tha ba sok sang ke chebim min lam happy gitu hacha ke kan ngalo sila sok tha rada pan itung nem hacha ke kan ga ton apa na tin same hacha ke kan aroi itu adon tin no same si meluri si ke chekai pa dia pan ala sobat ke chunu kan ta si ke mosa me papon si tu tie ben si ke tok pon ni la polita to la so si tu me pu ben same achini po ben tu karbi rong sarame akong chun bang do patane tu karbi pacho society tu organizing secretary son tak si tu film society akong chun bang ti sang ho ta tu da rong salong lem pon rong sa kerja tu kan kami do si tangsi abang tuan masuk polisi so ni kira nalo telah halo dirta apa cerita ini aku ini pai sikap sulit kalau cakap ni kalau kita song saya hemong kalau kita song kalau rong sarame kra kalau rong sarame kara सरकारी गांव बड़ा एसजीपी लापेन कार्बी फिल्म सोसाइटी केएमएस चिंगलुमसी song pho song mahin pen chingwai patte ponsi kebang ji akoy niphai kripli sulini kora rock ani pen kan cheng ponsi hacha ke kan Karbi National Festival 2026 anikan parman teman ponsi labang so hacha ke kan aroya hut Karbi arat do anta aliwalon pen hacha ke kan ketalon perji aphan song pho song ngatung ahin pen chunuri pon lapen laso hacha ke kan arui anesia paman melur adon tinda kacekai dun rap ji pansi solang do Karbi ara pan nitung song pho him pen chunuri pon iglo lapen a hopet hacha ke kan mate khe kitang ke pareng vel ji pan kewang hilang sitame Karbi ara doan anikan rang sitame ketalon dun vel ji pan nitung putot nang chunuri pon tulo hipen tum itok pen so hacha ke kan harapan tang dak la tang pasini lam tin tu na to thenglo par pon lasi so kutha an se la ta pan pasini pon je pan transi tung Karbi rong asar me kongchun dang ke hai pen hansi na pansi ka pan the pasini pansi Então, as I have activities I have along
song phone dan kacing by phone aku tak kalam ang itu ngomong su kadang long dangti kerja ke tan pacita kunji langsung tadi kadang long kadang tan ke dua kali tumhan kita ni pacita kunji akan sedang itu media kopi tumhan akan sih kunji itu pasal ke kadang lupa gitu nah solam tak kelalo jutang kacing phone kudu tangke itu kali cultural society mati kali jutang song atau maksud kali datang di kali ke doang asal di kami langsung jutang kacing phone abangan hek ini kan kelang langsung masih ini dah song pro kacing macam itu sah kacing kan jutang tenon dibagi di pai di kitchen acara kita narui pati pon dan sorkar yang tadi tumhan bonho mate angkir lah maksudnya nak tilo masih kadang kau bisa langsung kali di luar tu kita me langsung ni mereka jutang kacing phone asin mate asin sabasol adon tin kita me don rielong milur peke kan deksia tum kita me don rielong don tin milur peke lepas sok puru long kita me milur peke pon labang ke mereka jutang kacing phone asin nanti mereka aku jutang kacing phone kacing phone asin cepat langsung tu busi bini kadang bisa langsung ada tum hantar kacing phone lepas lasoting muni busi kita me lang akhe tu mas akhe jap ke tu le lang dulu atau don poson tak ini tu tak antusias mungkin lang bilas tadi ipon tu yo kamsi kadang kita fanta curi ni kan bilang masalah me ini kan jadi bilang akan antusias alon di ipon di bangka don tin abang tu si lah kan sangat tulus dan sakit sisi ke ipon dia kan bangke itu kan bilang masalah me ini tak jadi don sarden aduh, bisa langsung pacini loh, banget ini.